bazithole kuyimvelo ukuthi abesede abadlulana ngokwesisu mantungatshelani siziqiniso singaze sibukele amazi. Bayede Jabule wabona ithambo lakho mashobana okuhambisa kamanxiwa elinye lisemtsekhe elinye sobhalule usuwele wayiphinda imgozi inkulu kujela isifanele egumeni kwamakhodwana okwasala khona usula kagasi nawe Conce nawe Tsholombha nawe Mzimvubu fula wasekoloni awuncinyane ngoba wageza iqalelo omningi ezinye zibisa umhlonga suleli phezulu silesimaja kankofana zola Nkosi ngoba ichaza sivumile Nkosi yami uyibinda mashobana. Bayede wena wendlovu njengoba inyingo yami singenile inyatheni nyama yakithi ngomhlakandlela ngicela wonke umuntu ongumuntu wesilisa umnumzana ubhuti akhumule iqaphize ekhanda wonke umuntu othele ekhanda akasuse usekhanda ngaphandle komuntu Imfani yontashaphi ngobunyonge ngenazinga bezoba ngcono ubunazo buzoqasha iwe nyontashaphi ngobunyonge ngenazinga bezoba ngcono ubunazo buzoqasha imfani yontashaphi udadewe niswela zibona bezoba ngcono ubunazo buzoqasha ngazo bafana nyontashaphi ngobonyo bengenazinga bezoba ngcono ngoba nazi benizoqasha ngazo ningamshayi manje ningamthinti manje ningamshayi manje ningamthinti manje. Ngisebenza e-ofisini lobukhosi ngaphansi kwenkosi uBulelani Nobhekula kaMzilikazi. Bakwethu phakathi kwethu namhlanje sinezethekeli induna zamabutho lapha ezamahostela ezakwaZulu sinobukhosi bamanala makarane sinamantungu avele ekhaya ahamba lo babunyathi baselayinini laphana ukudla cela baphakamisa izandla mantunga lisuke kudeni nakho amantunga avele ekhaya sinezethekeli ezivele leSotho siyacela amantunga avele leSotho la phakame esandleni bakithi phakathi livakashela amakhosi kanivale bakithi akhona amantunga avele eKZN ake niphakamise izandla lapho elikhona nani mantunga sinomntwana la ebukhosini bakwaZulu sokuma mntwana bakubona umntwana ugcina hayi vele ndaba ezitavela bakubona abantu nami umntwana-ke ebukhosini bakwaZulu Mlambo ukuphi umlambo nansi insizwa umlambo ukuphi umlambo angisambona umlambo ngiyafuna bakubona abantu Mlambo where are you ungaphi umlambo musephumile yes lo mlambo la umlambo wayesebenza neDudula nako umlambo wabuka kodudula umlambo ezimbili uyangonjelele wayenintaba zikamambo elasha mqoto intaba ezikhokha izindaba njengabantu futhi ulayo ukuqhawulana intaba zimadinda kithi yobakazi sikukasikazi kodwa oyeyontoho wasewasembangodu lomsindo ophathiswa ngani abasemaqojeni labasemasendo bayaxokozela baxokozelela inkosi kaDonda abathonkosi osithandile oyaphula amaphiko ngoba siyazazi ezinye izinkosi zaphula amaphiko zokusidini kokokosi xokozela amakostalo nayo into enkulu bakhona ezinyembezi zamadoda oyabasivele amava kanemqolo sakuvaleka baphakamezele ukuthi hawu
Dabezithi ithuba lakho sicela ukhulume nesizwe sakho. Mashobana. Sanibonani Mahlabezulu. Yebo. Sanibonani Mthwakazi omuhle. Ngiqale ngokubonga just izipho engizibonile lamhlanje. Kuzo zonke kodwa ngibone izingubo ezikhulumayo nezingakhulumiyo. Sipho mina benginosizwe ningizame ngaso. Yilesi senzani sikhulumayo. Next year. Kodwa hayi asibonga kakhulu abantu badala. Ukhoneni. Ngezipho ezinhle kangaka. Mangicale ngokubingelela. Ngicale ngokubingelela kumuntu wonke ngokulinganayo. Ngokuthi nithathe ithuba libe khona lana lamuhla. Ngiyazi ukuthi kuningi abantu abasebenza ngakho mihla ngemihla, abanye bethu basebenza insuku zibe 7 ngeviki, kodwa abanye bakhona abanye Mthwakazi omuhle. Ngiyathokoza kakhulu ukuthola leli thuba. Sizwe so babomkhulu. Sihlangene lapha namhlanje ngosuku olukhulu kangaka. Kakhulu kimi kanye nasisizweni sonke. Ngizothatha leli thuba ngiqale ngokubonga umuzi wayithi oKhumalo. Owangithemba ngomsebenzi omkhulu kangaka. Ngibonga amakhosi akithi. Noma ngithi izinduna zomdabu zakithi koMthwakazi ngokukwamukela lokuhlonipha isinqumo esathatha ngaba kwethu aboKhumalo. Mdamba siyabonga kakhulu umuntu omdala. Siyabonga kakhulu. Siyazi ukuthi nisebenze kakhulu ude sifikelele kusuku lunje. Yini bantu bakhulu. Ngokukhethekile ngithanda ukubonga namahlabezulu. Mthwakazi omuhle. Ngokungamukela ngezandla ezimhlophe lokungifukamela kwini. Ngiyabonga kakhulu Mahlabezulu. Nanxa ke ayokulindela ukuthi umsebenzi engawunikeza wona ngabadala awuzukuba lula. Njalo awuzuba mncane futhi, kodwa ngangilindele ukuthi ngizohlangabezana lobunzima obukhulu, kodwa uqobo lwayo ngilibonile ukuthi hayi abantu bayakhona ukwenza ukubuya basizane nenkosi yabo. Lokho ngibhekile futhi ngiyabonga. Kepha ngenxa yenu zingane zobaba omkhulu 7 years up the hills and mountains, I'm still soldiering on and going much stronger. Futhi I'm going much stronger ngezenzo zenu sizwe sobaba omkhulu. Ngikhombisile ukuthi into elifunayo futhi elifunayo liyayazi ngiyini njalo ngizoyimela. Iminyaka esikhombise ngaphambili edlule kuningi engikufundileyo kini. Lingenze ngakuzwisisa ukuthi ukhokho walesi sizwe inkosi uMzilikazi kaMashobane owadlula inkosi yakithi seyakhothama ebuzimeni obungakanani ukuze kwakhiwe isizwe. Kucace cha ngoba nami sengihamba lamanyathelo futhi kuyangikhombisa ukuthi ayakululanga, kodwa nina ngosizo lwini nikwenza kube lula mihla ngemihla. Lokho kungenzeke ngabuyela imizwa yenhlungu inkosi uLobhengola yadlula kuzo umhlazana efulathele ishiya isizwe sayo emuva. Lokho ngezwa izinhlungu obaba omkhulu bami abazizwa ngesikhathi besuswa ngenkani kwaba ngenhloso yokuqeda ngobukhosi baleli sizwe. Lokho ngicacele cha ukuthi ubukhosi besizwe samahlabezulu bungumabona abulawe inyoka elihlaza. Lokho inhlungu engibuzwe usuku losuku okweminyaka eyisikhombisa edlule.
ngibone usizi lobuntandane okubhale ebusweni balesizwe sethu ukuphokophela kwenu phambili bantu bakababa kungiphe ugqozi namandla ukuthi ngimelane nalo msebenzi njalo ngifuna ukulithembisa nokuliqinisekisa namhlanje ukuthi sengikhona usizi nenyembezi zenu kuzokusuleka sizokuthwala lo msebenzi ngokukhulu ukuzimisela futhi uzokwenza izizukulwana zethu zenzeni zisiqhenye sithi ubukithi kwelizayo. Yazi phakathi kwethu baningi asebalahlekelwa lithemba bazidela ngoba bekholwa ukuthi sekuphilile ngesizwe salentwakazi, kodwa njela ukuthi ngezinye isikhathi inhliziyo inamanga. Indlela mnyama kungenzeka umphilisa umuntu okwesikhatshana kodwa ungaphumelela okwesikhatshana kodwa ekugcineni asazi ukuthi uzophelela kuphi, ubuye sokhalela kwathina kodwa thina asengobantu abanjalo. Ingakho ngiyakhuza ngithi mina nanxa impilo isixakile okungakanani ningalinge lisiphilise ngobugebengu. Ngicela lizihloniphe lize lihloniphe izindawo kanye lamazwe lapho likhusele khona. Lesi simo esiphakathi kwaso sizodlula thwa zomuhle. Ngicela libambe libe yimbumba, bambane. Lakhe inhlelo ezosiphilisa njalo livuselele izwe lenu mhlazana kwalunga ngoba kusozalunga owasekudala. Lokho ngiyamthembisa. Ngicela liphatheke ezinhlelweni zezizwe zokwakha amathuba omnotho okuvele seziqalile ngaphansi kobukhosi benu. Ngithanda ukubonga zonke inhlaka ezisebenza nzima ukwenzani ukuzama ukuvuselela lesi sizwe. Okubalwa kakhulu kimi ngamabutho omdabu kanye lensizwa ezisencane amaguqa. Izintombi zesizwe kanye namatshitshi, omama besizwe, osomabhizinisi kanye nabaholi bonke abakunhlaka ezohlukeneyo zomphakathi wakithi. Bonke abezemidlalo ohlukeneyo kanye lama-artists abenze lo msebenzi wabamuhle. Ngibonge izithekeli zethu zonke ezigavile ezibeyingxenye yomcimbi wanamhlanje. Ngibonge abezokuphepha ngokusigcina siphephile. Ngibonge abaholi bomphakathi abasiphe imvume yokuthi senze lo msebenzi lapha namhlanje. Phambi kokuthi ngivalelise kodwa ngike nganikeza isizwe isikhathi sokuthi sibhodle sikhulume ukuthi yini esidingayo ebukhosini baso. Impendulo yona ihambe kanje. Ngizocela ukudobha usikhiwe kunabanye ngifisa angimayisebenza angathi hayi isithwakazi thina sikahle ngifuna bayizwe ngendlela engenye namuhla. Eyokuqala is building bridges to end tribalism. Yazi ungahamba ubheka uzibuza uthi i-root cause yenkinga esizithola sikuyo sokuthwakazi yini kahle kahle. Abantu bazobhala izincwadi ezinde noma 100, 300, 400 pages. Kanti it's only one word esihluphayo. It's tribalism. Umuntu azibone engcono kunomunye omnyama ngoba yena esibiza into ethize.
That is actually what tribalism is actually what it actually is. Lokho futhi siqede ngabo laba abaphethe ukukhuluma nabo bayazazi bangobani. We need to bring an end to tribalism. The enjoyment of full freedom over people, freedom as envisaged by the struggle for liberation, including the practice of our full culture and cultural rights and freedoms with empowered traditional leadership of Usobhuku, Zambula, Abalisa, and the chiefs led by a king. Akuna traditional leadership ekhoyo la ngaphandle kwenkosi, ngaphandle kwesilo. The right to own productive land and the benefits of minerals found in areas where people removed from and their traditional land that our people have always occupied and owned. Yabona lokho anti ekhaya bathi kune party ayindlela ikhuluma le constitution devolution of power. Futhi kune slogan esaqanjwa ngumongameli esithi abantu bathini badle lapho baqhamuka khona ithini ngeke ilizwe lakhiwa ngabanikezi balo. Now, devolution of power in terms of the law and the interpretation might mean something else, but I like to believe that it also includes exactly the last thing. That umuntu lapho waqhamuka khona, lapho aphila khona, lapho asebenza khona, lapho even ama-taxes adonswa khona, mawucace cabala ukuthi kunoshintsho oluthize in terms of community development. Kuleyo ndawo baphila bahlala la aphefumula khona. Mina ngumuntu ophuphayo othongayo. Ngeke ngahlala unyaka ningangiboni, almost unyaka ningangiboni. Hlala ngithonga, thandabuza uThixo, are you sure indlela engisizoyihamba over the next 7 yiyo le officer mina ngihamba? Are you sure? Are you clear? Bese kubuza uThixo kunento abayibiza i-faith, kunento abayibiza i-blind faith, ube yimpumputhe kwinto oyibhilivayo. Sengiyimpumputhe-ke lamuhla, sengiyimpumputhe ngoba ngiboniswe yini ukuthi i-support yona nginayo. Asibona futhi bayede. Kojabule wabona ithambo lakho mashobana okuhambisa kamanxiwa elinye lisemtsekhe elinye sobhalule usuwele wayiphinda imgozi inkulu kujela isifanele egumeni kwamakhodwana okwasala khona usula kagasi nawe Conce nawe Tsholombha nawe Mzimvubu fula wasekoloni awumncinyane ngoba wageza iqalelo omningi ezinye zibisa umhlonga suleli phezulu silesimaja kankofana zona nkosi ngoba ichaza sivumile nkosi yami uyibinda mashobana. Bayede wena wendlovu njengoba ingoma lisingenile inyathelo emnyama yakithi ngomtakhandlela ngicela umuntu ongumfundiswa umntwana ngathi konke njengoma zethu namhlanje lamanqama ngathi konke njengoma zethu namhlanje kuyaliwa